Okay, tuina nyino gegayi bakumweta Rock Boy ogamba ota oli kurungi kono chembera muzindaro kono isana interview yoti ndike kiki kuha ramuki yaba kutuhondera baromukize nywena abawuliza ba Kitara TV amabara gange ni Rock Boy nimbasima hali byone bimukongera hali bunyoro kukora emirimo kusagika abana musically ko oli hambo muno nikwote niki kikura kiyawo nikuba nkulize batyo bakuzoli muchulezi muno bakuzaranga nzali wa Kagadi oli wa Kagadi hano kichweka kikiyenyini Kagadi mutawuni wa nyini okusirimuka okataito aro senta bageta Kienzige tiniyo hano takaikire hoi marodi takaikire kuli mtauni ni hao Kienzige hati hoimo ijota ukaijota hoimo hoima in fact nzali wa Kagadi chonka kandi nkulire kuno kuba mami wanga ikara kuno so dadi wange wetali wa kuno chonka mami wanga ikara kuno kuba dadi wanga mazewire bungi atali muno ati kuno ikaire na mami wa muno ukiyasoma ubogibye kusoma kabireke kusoma nkamara nkabireka kamara kinyabaye nyenda nkamara okabitura yo okabikangyaho muhanda bwa Fizi kabikangya hati yikande kuzina ko kutandika di kuzina ngatandika mu 2022 aho nitukiaruga mu lockdown tineko tukiaruga mu lockdown tukiamara kukoma kwa 2021 aho kabano kyali musomero bokusoma ko bana ko kurekere nkabani yasoma ukano kyasoma hati hi ukigumbuwa kutandika kuzina kwegamba hatabeho umuntu ali spesongu nkegomba umuntu chonga kintu kikaruga kurugeira ninkihulira mu mutima gwange ninkisobora toina muzinu wa yegombereho gamanto nkwenda kubanka nanga kwa mali yuko tandika ute kuzina bukuba bukutandika kuzina ari bizina bitu bantu hura nikikunyumira wina abazini bo kuhuliriza like umuntu yo inspiring like arokuba omuntu nogamba akora inspiration ali nyobo chunka aro muzini bamwita Fikifa Maika bite cyali niwe yakoreze inspiration Fikifa Maika gamba naiwe tinka kuhabuze style yo kuzina bite niyege style runyofulo ragafulo rugafulo nizezo style hatuka tandika na kizina kizina kinyatandikisize baketa Don't Kill Me nyagaruza kizina baketa Wine Over Me kiri Don't Kill Me wa maisagaki like it's a love song Don't Kill Me nengonzi bambi buhemo itima it's a love song like atakuita nengonzi atakuita naki engozi ziri nyingi yeza bako tuhondera nyina gayo bakumweta Rock Boy muzini kandi atugambira ozino runyoro kuzina runyo runyofulo so Rock Boy muine hano ngumukaga kaguzamo bikaguzo mo wengere kumutoza mongere kumukenga tugambira ko samabara kihaye internet buli hamu ho na Rock Boy Music buli hamu Instagram, YouTube, Facebook Rock Boy Music ho na Rock Boy hati ekizina ukolire mba producer ki ekiabandize kiri Don't Kill Me ekiabandize ekyo nkakikolera mu vibes kula then ekiagarukiro nyakikolera mu Davo Beats ekyo nikyo kya Wine Over Me then hagaruka onja kufayo ekizina bageta nja kufayo nyakikolera mu Davo hagaruka Love egyo nyakikolera mu Davo then latestly wile una ro ekizina baketa Hangover in fact ni wanya Hangover new latest ohachikozere ekyo kikozerwe producer bakumweta Trouble Beats Elevate Studios ali nkahogo
ogwo mujo wa hano studio Justin Boya katandika mpya kale atagana inala kola then yaija baitu wali muno ali muno bakieta bata hangover kitwe mwakapera You make me fall in love again, baby girl, inside my heart. Oh. The way you do it kill somebody, baby girl, don't do that. Oh. Unataka mapenzi kuja nipe yote, unajua mapenzi kuja nikuone, cause my love is serious, ijankurole. My love is too much, ndekankuhane. You give me hangover, buli wenkurora, hangover, onyongera hangover. Why do you make me cry? Why do you make me cry? Do you make me cry? Yeah. Hati ina video, wakora video kazinga. Video nyine yekizina kimu wine over me. Kile kiabaire kya kabiri. Kino toka kozere video. Tingakoze video baitu nkusubira kwa ningi kora bwire bwo. Bie bintu biri bitamu industry, music industry buzibu kibo kusanga. Obuzibu. Tulibu amani bisambu zibu bya amani bijyaho. Yewe bikurubatira kurungi hamusweto bulikimu. Era tibi buramu baitu. Tiri hali mbi amani nyo musically ebikuntalibaniza muno. Just ekizibu ekitwina kupushinga kwaitu nikutalibanizamu niyo nka promotion promotion zezo zizibu tizilizangu promotion buli muntu promotion yabana agamba kandi abandi ndabazina abandi ba complaining ama radio tigatera bizina byabo ba DJ byabo babitera byange babitera era icyo tinkina obuzibu aba radio presenter bona bakusinga babitera emyaka hati kuruga 2022 then hati niye myaka nka katubali hati 3 music industry gifunire muki music industry asa kubata ro kyamani muno ekimfunde mchonka ekyamani mfunire abanywani and gaining more experience ninsubira mbumbuire bo maiso ngenda kuba ninkora kike kinkwenda kyenyine mu maisao mbire bo maisao hati nka mu maisao emyaka nke 5 Rock Boy ba urabo uri haki Rock Boy kale abafani bange oba abantu bona bakuhuliriza baine kusubira ngo tugenda kuba tulina ebisina ebirungi kuba ekintu kyona kiruga mu experience okurura obwire butulabiremu enyumaawo mbere nkyali mu misomo then nyaturukiaga ebizina kyonka ninsomaga so nibintalibaniza waturukiaga nosoma okusoma ukulekereo myaka engahe nyuma 1 year 2024 so nikotyo ati wayisangaga Burundi ndi bizamu ndi muki so hati baitu hati wabi balancinga goto kusoma na music nyabi balancingaga obono okasumiranka oba inosumiranka kasomera week ya secondary school kasomera no wasomeire music yona no baino gikolera kandi bagabo iki okuno budanke butahayo ni wabaire sirebu akasomero kwana abandi bali baine otera music hati Rock Boy oina korabo nabazina abandi bandi abanyoro babatali banyoro right now tinyina kolabo enyaka kozire no mwana munyoro wa hano kyonka wakwegumbire kuranka no high music collaboration kwe kale nyoti nyine muntu wenkwegomba kora nawo collab taro just icyo kikubani kisakubaho kikusubira kwa betingine mu mutima ngo kukienda ngo twene muntu wokwegomba bazini kabana agamba nti nyo nkwendeze nkole collab na nanka usanga sajja kwaja kumpushinga iwo toyin no tenyine kuno ichano oina mukinu kwemalirira nkayo kwa so muntu wena asobora kwemalirira era twetagaho kubana abagenzi baitu hati music yeno yogi pushinga utaina management akasente ukoyihanka hapo kwake music itaga sente mister
music nyowe tinyina management baitu kwendeze ngo omuntu ajja atandika ku managing ekyo tinkina mbuzi babalege kubaro but right now tinyina management and I hustle myself asentu zihanka uko ina mulimo gukora korayo nkora bokora biki bikutaiza sente I repair phones wakanika amasimu amabyo ina sente bina musente amasimu gagafiri bina sente Rockboy ebyo kudupa wamayu wakasente no yamu hanu no teka music davota expensive atokozire na video nakino je kikora video tugenda kwa tukikora video so abantu bakwenda music yao bagihanka azini bokwano biyetaga kubira internet bakwenda ku downloadinga basa kwenda giteka asimu yaye music yao bagihanka music yange eri buli hamu hona buli social media buli hamu eriyo aloka gendo katika Rockboy music ba Google nkaho na eriyo TikTok eriyo sound eriyo na bule bune trending abana bakola challenge in fact bile bona atingi turukize exine kiko kitaisura wiki ehoire yo ne wow chonka right about now exina challenges okuzirwa zikulibata bakola challenge ekia hangover kabano manyisaki banzo tuwemo story hangover like omuntu buambrao kale like bumurora nimpura hangover okwenda hangover ya habo kwa kundumya hangover ya love oba ya love so hati uwe handikira music oba kwandikira nyandikira bata to muntu kakubaba haliyo na yenda nka Rockboy amuhandikire music kusa kwandikira abandi ekikiri fine bigambo kibyo kusimba yo hali bahola bahuliriza nabarozi ba Kitara TV nabakwenda kukuhondera kurungi nabakwenda music yawe bafans bawo ekikuru ekyo kusakubazaho wansongeyo mbani nsaba abahuliriza ba Kitara TV mbubambi tweyongere muno kuhagira olulimi lwaitu kugondeze muno kuzino olulimi lunyoro olulimi lwaitu turuhagire turusagike kuba busawo muntu agenda kurugarayira kuija koraki ahagire kuno kuimukya olwaitu ite nito tulina kutekaho itafali likusoka kujja kurundi yaje yakwataho ite tuteyire eri yaitu ekikuru tukwetaga olulimi lwaitu turuhagire omwana wena bwakuba atandikire kuzina iyo osobora butakora challenge but osobora kusharinga ondi nasobora kora challenge so olulimi lwaitu ndirubata kuba tulikurwenda nka haiguru kurutumbura tukwenda kurutumbura olulimi lwaitu tunagutamu amani rukatumbuka eye ensonga mbaye ndamo no gisaba bahuliriza ba Kitara TV no kongera kubasima hali support yibayikaire banyoleka banyongera support bakupangisa ho gahama stage biki shows so no kongera kusima abasagi kibange bona hansonga yaki yo kunsagika kunyoleka love engonzi baginyolekere aba DJ bona ngira aba DJ muno omanyiro muntu bobana olibata okahule kizina kyo munyoro ohura no mutima muri no gam oli na kitero kusima aba DJ bona bafireyo kutera ebizina bya banyoro babitera kusanga nyuma hao tibabiteraga so nkati babitera kusibana olibata oli na kitera nogam olulimi lwatukora obomezi bwawo bobotali mukanika masimu bobotali mukumukora music ochakarawo atinkira tochakara tinkira kuchakara kale ni abakutuhondera nyanyina Rockboy nebiga bindi byokwenda gamba abantu tutakaragira nkongera kusima omuntu omu bamweta bamayo obokumumanya promoter gereza omuno nawe kungwatirawo mu nsonga eno kumusima muno haba emirimo yankuleire so nsigaire ndi Rockboy ekizina kiriyo
okusobola kunsanga YouTube Rohono kusa Rockboy buli hamu nabwirire buno bwenyini ekizina kiro at TikTok awa video zikusoka iguru awo yakisanga sound ero genda okole challenge twagira olulimi lwaitu aba kuchondera Hakitara TV mbaire no musajjo ni bakumweta Rockboy ati bolike myaka kinkaga na oli bano kyaita Rockboy tuli bindu oli hindo nofoka Rockman webale muno Rockboy mumuhondere mumufollowinge mutunge muziki ye mumukole challenges za TikTok tumutumbule atongere kwenda olulimi lwaitu nk'abanyoro yes mwebale muno ababairo